Tanto bamuadini ndi bakurukaira mathina nkabo yabamwe ndi bakwithira nindi batiawane antu banje na bakachio batethia na nindi bakethira bakiacha kiuteithio kinya kuma kithirikari wone ndi butigite bamubo bakurukaira uturo bo karamitaene na kuromba wone ndi nibururono ronto murume mokuma county yembura kinya ni mutumumu nanja yekinethirite motianira kiane ndi tumurume onekete kono uteithio kumagira antu baindi bubweya bara batigirite nindi bamwakia kuria nguona kinya ukararita mwaniki na runo rwakio. Andu aria makoragwa na mawathe ngurani ni mavitukagirira mathina ngurani makiria riria matura mundu wa kumamenyerera guku mivango mingi ya thirikari ya kumatethia ikiregaga gukinyanira wana kana ikathii gutethia andu aria matari na vata muno. Engi ao ni marikagiriria kuthie thiini wa tauni ngurani makigeria kuona umithio no ati wana kuri uguo ni mavitukagira mathina wana thiini wa tauni ino kuona ti andu engi makoragwa na wendi wa kumatethia. Giki nikio gicakaiko giatungire muthurite Samuel Njeru uria uri na wathe wa kuona na wa kuma mwena wa mbere iguru uria waumire kwao ni undu wa gutura mundu wa kumutungata na kurira thiini wa tauni ya Embu. No ati andu a wendi mwega mamuosa kuria arekaraga thiini wa tauni ino na kumuva irio na gwa gwikara. Iga kigunyere ngiona vatina vata ni mutige na thina ngiamba ngimugurira gacai ngimuva ndana muvere ngina ona tayo kirega tumire ni mwoza no nile tangaragu no ria vanaga atia vanaga wega ai muimbuki nyamaguru no ai muimeru ngina mukua ngina ukanake tu ngina mwakambe kare nake guku andu a wendi mwega makiora guku gwatirira andu taya makiria undu umwe na thirikari gukorwo na mivango mirumu ya kumatethia ambiririe biashara getha vote kugia mbeca iria ingimuvotithia kurungamirira mahitaji ma muthuri uyu mainake na riu nurona biashara mutumia uyu agia biashara ni undu wa rwendo ruria naruo nukuvota kuthi na mbere gutangikira muthuri uyu. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbita kwa Rita Mwaniki wa Musi.